kumsom paruko upa Susanna Morales hi Tleirawl hlim thei tak niin rimoi le zaite hi noma ti chin leya piano tummai baka guitar le ukole le tumdan te po azir me kani anchung kwain Santa Ana Drive Norcross Georgia chengin July ni somni paruk kumsang ni somni pani tlaida rukvela chuan an ina chenga chhuakin an ina chenga hlote an veng chenom luka cheng a chianu te na kala darkar thumvel a chianu te na hunaman nu zandar kwale mi somlia anu chu texin a chianu te chena Windscape Village leina Glen apartment changin a hotur thu a shila an venga changa a chianu te chena veng hi mini sompanga changa mini somni vel kalani zandar somarik chuan Susanna chuan an ina la thleng lova achung te chuan alo thleng che pang tin ngai that lo na an nei lem lova mase darkar chanve aliama darkar dang aliam le nu po chuan Susanna chuan in thlentik anei theilova Tleirawl mani thu du lai le ril ru hel hun lai ni ma se Susanna hian a chin soilova khoilova kalemo anei ngai lovani zana tlai zela anun biak tum ma se Susanna chuan a chang theilova police ko ngal chuk chuk chu tin an fanu ho hun chu zanlai ani po chuan an la ngak renga a chianu lain an in changin a chwa to thu alo soi boxi anu phei chu ril ru nomin a hlei thei to lo ti chuan jing khwa lo wara alo ho ve mayang tin be seina an la nei fana ma se dar kwa arik po chuan Susanna chu nga chwa to rom thei si lo ti chuan July ni somni pasari chu madar kwa chuan Susanna chu mi bo angin police station a chuan an report ta ni thunei tulam chuan an niang rual Tleirawl ho chu ria bole tlan bote an chin china wangin Susanna point chu tyang chuan alo ti vete ani theya darkar somli paria chungtal ngak turin lotia mi bo anga an report na po chu an zialu saktu lawani mase anu chuan a fanu chu atlan bo ring theilova a hodom puin a text thapa hun reilo te chunga tlan bo tura thutluk na a siam go taring lo an thiamang tok le an rem chia dan de chuan an jong ve ta roya mase omzia a omthui lem lo darkar somli pariat nuwa po Susanna chu mu alani ta chuang lawa ti chuan Gwinnett County Police Department lampo an che chwa alo ngai ve ta chulawa darkar somli pariat ngot an khoral chuni sia thilpoi tak a thleng manang ti chu Susanna nu le pa te hlau berani nu chuina chenani chuan Susanna cell phone data chu en masak berania location app achanga alandanin achianu te na aleni Julani somni paruk zandar somle ministry le dar somle somni pakharing kara Windscape Village changa anchena vengin kar Singleton Road akalti anshe theya anin thlenna na miri somni velchau huna mamo donani chuan on railo the chungin Susanna hi ruk bovemo ani ti na ani theyo me anu le patele an leina naiten an thiamang to ka an zon la ya an lo sia to anin thlen ma minute tampu kalni to lawa an chinom te na doorbell camera chu nu chui tu ten an ena footage sha chuan Susanna chuan zandar kwale mini somlia an in lam apana akalai mu tur oma mase location app changa alandanin dar somle mini somni pakhatle dar somle mini somni paruking kara o'clock trace Stephen Reynolds Bolivar ta omle dai sia he kong hi a hona tur kong app che alamania nu chui tu de chuan motor thla tu tur muwangin keya akal na kong app che alama chuan an tlan ta ni nan nga ya o'clock trace a hian Susanna phone chu a omangin location app a chuan alang renga a hnuwa a phone chu a thini ngei turani application a chuan mu tur om to law Susanna u Jasmine chuan an chinom de doorbell camera omna changin anin chu minute khat vel chau kalani towa hemi chung hian tuemo kara achuang lu ta ni renga thakhat aliam nuwa po Susanna chu alare vungvunga Jasmine chuan anau chuan amadu thu ngeya kalbawani chuan abialpa abiak lo puin anuemo ama aron benge ngeyang tina soya akha tokin achung te chuan Susanna Instagram account te check-in
mia follow tharem account a danglam a omem ti te a tiktok a thil post thar anayem ti te an thli thlai renga thil post like thar anayem ti te po ma se thil thar engma mu chwa an nei chuang lo achung de chuan achunga chuan thil thalo tak a thleng nei nin an ngai nge tlat tua ti chuan mi puida puina delin Susanna bo thu chu an thei anga thedar pui turangenin mi bo le kha an tar chei choi boka khotlang mi puida puin ngai pui moin zon na chu an thok mup mupa heti lai nu chui tu de chuan Susanna chu ruk bo ani embo amadu thu ngein tan bo pone se an thei top an chu areng thun soya ma se ruk bo nin ngai tak tak se chu ma sona chete dal chu om nge chung de chuan an ring ani hunla akal duak duaka Susanna chin shat tur om thei bok se lo ti chuan a chin shat tur om lova abo changa tharuk nu February ni ruk kumin kumsang hi somni pathum tlaidar ruk vela police chuan kol dongin mishing ru rawni nge ya sha chu 316 highway bula ram hnuaya muani thuan thena he highway hi deikula omniin Susanna bo na mun Norcross achingin mel somni hla omani ru raw chu endik turala ngaliin February ni kwa DNA le dental records mangin churu raw chu July ni somni paruk kumsang ni somni panhia bo Susanna Morales sirwang ngei ti finfia anita a athi chan chu an la she thailawa arwangen digna chu kalpui zelalania arwang charani khan arwang bula silai mu ani dana ka hlomani chu anrin dan berani chu silai serial number chu chuizui ngani kumsom hi panhi upa Miles Brian amhinga register ani ti an shetheya Miles Brian hi Doraville Police Department a police officer ni lai me kaniya Georgia National Guard member ani bok hei baka hian security na shang shang lo thok toin Forsyth County Jela Deputy Officer in a to bokani July ni somni pasari kumsang ni somni pani Susanna bautuk lok jingdar som pakhat vela police officer Miles Tuan asilai bauthu chu police station a report to alawniya Susanna bauthu achungten an report changa darkar ni nu lok vela khanani asoidanin akara tuemo lujuin asilai Glock 9 handgun baka a military ID le a wallet achunga a credit card le debit card omchu abautela a kar kongkhar a kal lo wangin miswal chuan olsam takin a kar chu aswam niin asoi bokani he police officer hi Susanna in abo maloka avatlo a chianu department complex a chengve thawalawniya chu apartment complex ven himna chu akuta a omboka Brian ta ina chang hian Susanna ta chena in hi a mu thei nge nge ani Brian ta chanchen le a na chung chang hi tlema zong han soilo kila October tha kumsang hi somni pani khan no pangbau chung chang chu a hne na thlen ni yin no pangbau report chu zaklut ngal tur ani lain ni thum nuwa chau report chu a zak fela hei wang hian a ming po a chechel nge nge ani December kumsang hi somni paniya me chepakha chuan police station a zoyuruk ani thu thlenin zorutu po tu dang ni lovin police officer Miles Bryant ani thule kumkhat don chu Brian chuan en thlain a zoyruk thu a soibuka hemi nu lok hian me chepakha chuan Brian chungchanga chuan report siam velein Brian nen chuan te te changa inche tonnia changkhatlian item ma anin mu to lo nuwa in mule hlolin chian thlui ani na tin mars thla kumsang hi somni pani chumkhat chu anleng chuak veya in chan chatna satli alo chu anin kara engma a oma shelo Brian to mial nu ngei ngei tenen po an pathum chuan anleng chuak china ma se chumi nu chang chuan Brian chu a ina valen thuta vanlan thutte a shata chumkhat chu an thona muna omlain Brian chuan kolin an ina omle omlawa zota omlo thowa acha nuwa Brian chuan phone da vele maya ma se ina thlen chuan a kongka chu tu emoin atlo hongti sha takin alo chhia a visual tu emo an lu ro ngain Brian chu rinthel ena po a en lawani ma se a chenom te chuan kar khat chuang ma a in chu mi pa pakhatin pon lam kong khara changa ngai thlain
mian omle umlo a thli thlai china chumi nuwa akal dai thin niin an soya a doorbell camera chuan chupa chu a chetlalai chu lo la fuin an ennak chuan Brian ngei niin a sia chuta china chuan Brian chu a bele to lovani mase October tha voi khat Brian chu inlan lein December ra chumni a inlan lea December tha a inlan chuma doorbell camera in a chetlalai lak fuwa chuan Brian chuan a chanu kongka chu kik masalavin kongka her honna chu a her masate te ya alawin kalo takin ol sam taka alu tlang theinan ati ni ngein a shat mase alawin lok tak sia chuan moi na ya tin akik ve te chawa hemi chum hian a chanu hi abial panen inan omlai ni ya brana che dan chu arap emowangin abial pa chhonpo phallovin abi ruk pui taringota brana che dan awang hian a hmain invenan tin silai leya chu chu humranin Brian chuan kongka ti chia a aron lutlang ani nga chuan ka inring takin alo oma mase vanai thla takin Brian chuan kongka chu adi chelo hlovani a tho pui police officer rangten an report don an zofia chuan Brian chuan a chianu ni nangin angai to ve deuh chuan a thli thlai satli amai mai ani thu soya a chianu ina kal to lo turin a intiam boka a thu soi chu oi ve main officer dang de chuan case chu ziak lut lovin Brian chu choizui po ni lovin ti to lo tura an shil nuwa a bak chu a zo dera ni mai police officer poni se mi phalna ni lova an ina lu le a choizui lai po ni lo en thaka a in kong ka lo ti chat le pon lama changa lo ngai thak ruk chu dan bo chat na ni ya police officer ani nang ni lovin civil meeting thawa thu boy or ve thei ani la ya choizui po ani me lo hi thilpa ngai lo tak chuani Brian chen apartment complex a cheng ve de chuan Susanna ruang char ani changa thakhat nu vela ahma zonga midang belum lam lo khan a chenom te hne na police officer ani thode soin voi engem za in mel shia tirna anei ti ten soya hei ba ka hian a chenom te chuan news reporter te hena chuan Brian tan akara changa bedsheet ala chuak lai video chun pe ya hei ba ka hian a kar chu parking lot a changa a hnu chhuat tir lai video po a chenom te chuan chanchin bumi te an pe boka hemi hnu hian a police car chu enfia turin custody lama la kanita ni ti chuan February ni som pathum kumin kumsang ni somni pathum khan Brian chu ruang thu ruk le asilai ruk chhuani mi alo ruk bau anga a report awangin mananiya Tualthattu wa rinhlel thuai ero chuan char siam sak alani lovani February ni sompalia court a hearing nei niin ain lana heta hian police officer pakhat chuan pong swal Tualthale dan ka zonga chetna danga rinhlel me kani thu soya Susanna bona mun le a chena mun chu ain nain Susanna bawzan July ni somni paruk zan dar somle mi som thumin kar khan Brian chuan a police officer ni na chuangin Tleirawl te Susanna chu thla hoin tiamin a phuranga mun fian rela pong swalin a thazuyanga ti chuan ram hnuaya arwang chu a the thang ta niin an ngai ani a tira khan Susanna rwang bula silai mu ani wang khan silaya ka ani ring ma se aru raw an endik na changin silaya ka ani chu an ring theilawa ati sa mu tur om to lawangin a thidan chiang taka soi thei an la nei lawa ma se silai arwang bula alo umngot dana Brian kuta a thinge yani arin hleya silai chu tu emoin an ruk sakani an ring lo hul hwal bokani Susanna chu me chedang ain thak thawangin ain thlain azuru fawanga ti chuan hunrem chang ane ivele a thata ni an ngaya ti chuan February ni somparuk kumsang ni somni pahnia church dang pani siam sakle niya Tualthattu boile mi ruk bau thu wai siam sakaniya athu boy orte wang hian police ani na li sakniin National Guard member chenga bana ni ngal bokani Susanna ruang charaniya Brian ta rinhlel ani hnu hian mei chedang azui ruk the case chu hon chatle aniya poirap thak tak a thlen nuwa
case ngai tha to ngai sak thar le hi alomom via rolin arun thak leya Brian chungchanga report zialu ani khan malak wat ni se chu poi soilo Susanna kha rap thak takin athilo mai theyani tuna hian Brian thi adult detention center Gwinnett County ya daniin bel chwa thailo tura tiania korta ain lan le hun tur chia thei alani lovani tunchum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan minlo like in minlo share sak vela channel te idu zong ani chuan minlo subscribe ve turin karon ngen cheni